Assalamu alaikum and good morning to all of my dear students. I hope you all are fine and being safe at home. So today we are going to learn about plants and animals. Before we start the lessons, let me ask some questions. Have you taken breakfast or lunch for today? I hope you have already taken. Why we take food or why we take air? So tell me the reasons why we are taking these things. Ekoina ngasigi nu masigi hingdaba yadabagi ko. Ekoina kari tawi chak chai breakfast sai lunch sai ko. Adagi masita natana eko kedawi ising thai adagi nisa sorhon ngai gi damakta nuksit darkar lai masi mayam si yaudana akoi hingba sungam ngamueba. Koi hingba sungya yauroi aduna ekoi hingdangai gi damakta ekoi kari darkar lai chak cha da sungya yade ningsa sor hon gadabani plus ekoina ising su darkar lai have ko masi mayam sing se ekoina detail da tam tho se sidi yango plants and animals need air to live. Ekoi mioi ba khatang ekoi gi sa animals sing na da mioi ba sing si khatang na teba ningsa sor hol se Pambi su ningsa sor holi ko loinama prithvi sida lairiba dunya sida lairiba jiba panba khuding mak ningsa sor hon gadabane ba ningsa sor hon dar de khoi hingba sungam ngamoy ado akoi example loina nang na tun dos baina paisa lo ta chindu salo minute manga leiba nga preo no we can ningsa sor hon da nai khoi je hingba sungam ngam deba. So in order to breathe we need air. Nuksit darkar leire hairiba nuksit se ekoi na ngasigi hingdangai gi damakta ekoi na ningsa sor holi nuksit ama honjalli hairiba si karamba nuksit no. Do you have any idea? Yes, ekoi na ngasi hingdangai gi damakta honjalli ba nuksit sibu kari kawi haiba matamda oxygen kawe ha kari kawe ba ngamsa oxygen. Yes, we breathe this oxygen in order to live. Not only us, for plants also, for animals also, for insects also. Sumai to dana ekoi no honjaliba ningsa sor holi se khara amna tongan ba makhan gi tongan na haibadi ma gi ningsa sor hon begi we se tongan le samna haibada ekoi mioi ba we human being ko karai digi holi ningsa sor sina ton digi holi adoi taragadi animals atopa sa san iroi ko sagon makoi sinju karai digi ningsa sor holi. Yes, of course they also breathe through their nose. Na ton degi ne ningsa sor holi se sumai to dana mammal sing haibadi mammal sing jiba pan ba pokpa ngamba sa kangbu makhal ja sing sidi karai degi ningsa sor holi haiba matam na na ton degi ningsa sor hon gane ba because they have lungs pale adoi taragadi miss pambi de kamaina ningsa sor holi noi khangning bra. Yes, pambi chu ningsa sor holi pambi de kamaina ningsa sor holi haiba matam da pambi de yauri ba mana Pambi da paliba mana se lips magi mana sigi manungda stomata kauba tiny hole ma yauriba hole macha apikpa haiba hole macha sing se sidagi makoina oxygen lotion gane. Yes, they also need oxygen to breathe. Pambi sing so oxygen darkar leba ningsa sor hon ngai damakta hingngai damakta yantare ko haiba oxygen sikadai digi lotion li haiba matamda Pambi gi manada stomata kauba tiny holes ama yauri madugi holes macha du dagi makoina nuksit loksal laga haibadi oxygen loksal laga makoi su hingyeba yantare ko mathang dana maka birds uchek singbi kamaina ningsa sor holam gani nakoi ucheki machin tumidana ucheki machin di sangi dana sumaina ucheki machin se sumaina sangi ko uchek oigera kanga nganu yen haiba magi machin se sumaina sangi haiba machin se da nokoi sumaina tiny holes macha ahuba ma yawbudu thengaraba uramgani udragadi huren nakoi yumde yoiba yen natraga nganu natraga kanga da chala yimu ko sumai to dana uchek singidi magi machin sida hole macha ma yawramgani ba ko sigi hole macha sigi mateng dagi maha kaitoi ningsa sor honba ngamgani ba hairiba sina kanagino birds ki ko mathang da kanala kani insects haidi kaino tinkang sing so hingngai damakta makoi su ningsa sor holi hydromem na hon da basriya deba yantare ko
हाबदी पृथ्वी दा लैरिबा जीव पानबा खुदिमा निसा सोर होलगा हिंगिबनिना मखोइसु निसा सोर होंदबा सुnya यादे अदुदि मखोइ दि करमाइना नखोइ तिनगी नत्र कक्सेंगी नत्र कांगी नत्रगा कॉकरोच की मनातुन उरब्रो उरमखिरोय को मखोइ गिदि मनातुन पानदेबा मागी दि कमाइना निसा सोर होली हाइबा कांदा मागी मसादा स्पिरिचुअल्स कोबा टाइनी होल मचा मचा होल मचा मचा मागी बॉडी सिदा होल बॉडी दे यावगने होल मचा मचा होल बॉडी दा को अखोइ दि नातोन पाली को अदगी करिगिना उचेकिना मागी मचिंदा अहोबा म यावी बट फॉर इंसेक्ट की ओइना दि मागी होल बॉडी सिदा अखोइगी होल मचा 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 यावगनी अदुबु खोइना करि कोइ स्पिरिचुअल्स कई कोइबा स्पिरिचुअल्स मसिगी स्पिरिचुअल्स की थ्रू दगी मासे निसा सोर होनगनी हाइबदी ऑक्सीजन लोशन गने मथन कना खोइना मंगला असे फ्रॉग्स you all know that frog can live in water as well as on land hangoi lorase hangoi se nakoi na khange ising da su leiba ngammi madi ko kangphal da su leiba ngammi masi kari makhal jano kari sa makhal jano they are amphibians ising da su leiba ngamba sa da su leiba ngamba jibane sorry ising da su leiba ngamba kangphal da su leiba ngamba jibane ba mase adui taragadi ising da leiba matam da na ma karmaina nisa sor holi natraga kangphal da leiba matam da na karmaina nisa sor hon gani mase adu harake mem mana kangphal da leiba matam da haibadi ising gi mathak ta leibak ta leiba matam da magi lungs ko mangon da masada lungs panjai aduna lungs pan banina magi masa si whole skin si da ko whole skin si da gi ma se kaidoni haiba matam da nisa sor honjan gane lungs ki through da nisa sor hon gane aduga mana kari gumba ising manung da lai kita ragadi magi skin si da gi habadi ising manung da di koi nisa sor hon bangam de da na ising manung da changjan kip kan da di duna magi skin si da gi they will take oxygen kai nai ka da na koi na ising manung da su nungsit yawi haibasi na koi na khangamani maram di ising manung se nungsit yaw da taragadi nga singse hingbangam gadra no they can't live ising manung da oxygen yawri ba हाइबो ऑक्सीजन सिंसे मखोइना कंज्यूम तौरगा लौसलगनेबा मखोइना हिंगिसे अदुना कंफादा लेबा कांददी माना लंग्स तेगी निसा सोर होनगनी अदुगा इसिंग मनुंगदा लेरकांदना मागी स्किन जे सिदेगी निसा सोर होनगनेबा अंतारे को सिलाइरे स्माइ तौदना पांबी नत्रगा एनिमल सिंग जीव पानबा खुदिमक निसा सोर होली अदुबु निसा सोर होनबेगी वे सिदी अमगा मानदे खरा मनना मनातोंदे होली खरा मना मागी टाइनी होल्स पार्टिकल्स हेबदी मनातो मचिंदे यावबा नत्रगना एखोगी पांबी ओरगना मनादगी को सुमाइन तौदना मथम देखोना लाकदरसी they need water to live एखोय जी हाइ करे नुसित की मतंगदा मोइना नुसित से कंज्यूम तवे हाइ करे को मथम देखोय लाकदरसी नुसित खतन चारगा को हिंबिया देबा no we can't live को एखोय नुसित खतन निसा सोर खतन होलगा नंग नुमित मरी नि मंगानी से चादा थक्तबिदे हिंबंगम गदा निसा सोर दे दुम होनगनेबा को नंग नुमित मरी नि से चाक चारनु नतरे इसिंग थौरनु you can't live even for a single day also नु खतंगी ओरसु नंग नसासी यामना वागनेबा चादा थक्तबिदे को समाइ तौदना जीव पानबा खुदिंगमक they all need water to live मखोइ सिंसे हिंगनाई दमकता नुमसिन नसाइगी दरकार ओइरिबदो अदुमाइना इसिंगसु दरकार ओइ हाइबा अंतारे को एखोइ खतनाते पांबी सु इसिंग दरकार ओइ पांबी दि कमाइना इसिंग लौगनी पांबी दि मागी मरा से लेबा मनुंग द लेदना पांबी सिगी मरा से लेबा मथकता दि लेतबनी मा लेबा मनुंग द लेदु करिगिनो हाइमा मतमदा मान इसिंग कंज्यूम तौनगाइगी दमकतने पांबी सिंगसिना मागी मरा से लेबा मनुंग द थमिसि करिगिनो हाइकाना देयर इज ए मेन रीजन बिहाइंड दिस इसिंग कंज्यूम तौनगाइगिने दारे को हाइबदी मरा से इसिंग कंज्यूम तौरगा मागी होल बॉडी पार्ट सिदा सप्लाई तौदने इसिंग जि पिथोकदोइने अदगिदी अखोइगी लैरिबा एनिमल सिंग अखोइ मियोइबा सिंग सिदी एक केदोम चाररगा सो अखोइ केदोइ इसिंग दरकार लाकनेबा नुटी अखोइ इसिंग थई को नुटीगी इसिंग इरुजै चाक थोंगी को देयर आर सो मेनी रीजंस टू यूज वाटर मथंग तमै यंगसी दे नीड फूड टू लिव अखोइ हजि निसा सोर होननाइगी नुसित चंगरे अखोइगी थकनाइगी इसिंग लैरे हजि अखोइना लाकदोरिसे चानंगा थकनाइगी गंतारे को अखोइ से हिंगनाइगी दमकता नुसित खतंग नुसा सोर होन खतंग होला खतंग लैबिया दे प्लस इसिंग खतंग थागा लैबिया दे we need energy to live
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯅꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯖꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯖꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯣꯡꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯐꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ we need to eat nutrients machi oiba potsi chaiba machi oiriba potsi kanadagino laise from where this get machi singse koi karai dagi fangi of course from plants samna harbada aikoina machi oiba potsing nutrients haidi kana kana lay carbon dioxide lay protein lay ko adagi minerals lay ko irons lay ko hairiba mayam singse karai dagi lai haiba matamda most of them we get from plants aikoi se mioiba natraga sanga singse directly or indirectly depend on plants da depend to it aikoi nga si chari ba chak se kadai dagi lai no pambi dagi ni ko phawoi na hora ani phau do lawtho ani kanghalani taptho ani duga cheng ole chak thunga chai we eat vegetables we eat fruits from where it comes from plants pambi dagi ne aikoi na vegetables mana masing chaba phangiba adagi haira chaba phangiba singse loina mak pambi dagi ne we directly depend on plants pambi yoram da taraga de koi sa khatang chaba tar ko akoi nungti gi sa charaga di laibi ngamde nungti gi sa nga charaga nang numit mangani da chicken thongba si numit mangani sum thang da sasala adi nang talak patam ni masana aduna akoi na most of the time akoi gi hingngai gi damak ta sari base pambi dagi phangba items mayam singsine ko ado akoi gi pambi dagi phangiba chariba items mayam singse masisina tapadi kaino hai kanda we directly or indirectly depends on plants adu pambi de karai de machinja phangi masu chadar di ma di hingbadi ngamaroi ba ko chadar gadi doi taragadi masi gi machinja se kadai de gi loge mai gi machinja se pambi sidi masana masagi machinja sumba ngamba jiba makhal amane aduna pambi di kamai tawi mana marasina leba monung degi ko habadi nutrients mama samna harbada minerals waters leiba mayam singse absorb toraba matung sida kaidawni haba matamda magi body sida magi part mayam singda supply toraga masana masagi machinja sheme machinja shema matamda mana kari lawsalli haba matamda ko carbon dioxide lawsan gani ko machinja shema matamda water lawsan gani aduga kari magi masa achigi ani se lawsala matungda sunlight abidi nungsa manga se amna maru oi bkhoi gi machinja shema matamda aigoi ju chak thongma matamda ai kari tawi ising darkar lai ko adegi henjang ahaw thongge hai taragadi ko maru marang thau thum machu morok mayam darkar lai tro sumai to dana magi su machinja shema matamda components khara darkar lai higher components sing kari no hai matamda carbon dioxide and water in the presence of sunlight che yauraga magi machinja chi semgani hariba machinja chi sema matungda kari pithorakani haiba matamda sugar semgani yantare ko sugar sinani sugar si masada yaubagi ne mai su energy phangi se yantare ko samna da ekoi ne ngase ayuki nongala badagi chak se sasan ge taragadi ekoi chen ge sungami lang ge sungami sana ge sungami wangang ge sungami everything we can do ko energy yaubagi ne because we have energy si karai dila ino hai kana aikoi na sari ba thai ba mayam du degi ne bai koi gi isa de energy lai ba mayam se sumai to dana makoi su hingngai gi da makta makoi gi energy ma darkar le hai ni bi energy se kana de karai de phangi hai kana makoi na ngasai semjari ba chinja tu sugar oina seme sugar ga oxygen se di makoi na thador kane release tor kane hai ni ba makoi na thador iba release tor iba oxygen do ne koi ngasi animal sing sina consume toris adu dana ne koi na lauriba hairiba mayam pambi yam thasi pambi yam thasi pambi yabi mu khoi kaidawi oxygen gi level wangkhalakane aikoi na pambi kakthani bom khoi oxygen gi level se handharakani aikoi ni sa sor honbo warakani nungsi se fresh oiroi so we have to grow more plants in order to get more oxygen see so mai to dana aikoi na ngasi gi nong masigi cha da thakta ba ya da ba mayam sing se sem saraga thong thakpa to basi wei khoi na cooking to dro sak thong bo dro mama na chakseng da changjalaga sem sari ba cha na ngai gi sem sari ba mayam sing se mama se kari to wei hai chak thong ni hai english ha ga na cooking so mai to dana pambi gi so mai gi sida sem sa ba gi thabak si wei khoi na english ta kari hai ke ni hai kana photosynthesis hai na khang na ne photosynthesis हाइबदी माने ngasai gi sida
चाबा थकपा सेम खोटपा मयाम सिगी हाइबदी हिंगनांगाई की दमकता माना मचिनजाक सेमबेगी थबक अमा तौरीदना हाइरिबा थबक सिबो अखोइना इंग्लिश से कई कौगनी हाइ काना फोटोसिंथेसिस हाइना खंगनाने मथम दे यंगो एनिमल सिंगसिदासु अखोइना एनिमल सिंगदसु एनिमल मखल मखल थोंगना खैदोए नोइना लोअर क्लास तममनी को एनिमल्स हार्बिवोर्स लेगनी कार्निवोर्स लेगनी ओमनिवोर्स लेगनी एनिमल्स जो मखल मखल ने हाबदी मखल मखल ओइबनिना मागी मचिनजा द वे ऑफ ईटिंग स्टाइल इज आल्सो डिफरेंट पाम्बी सा अमना चाबगा अमता मानरोइबा सो अदुगी दमकता अखोइना कई तोइ मखल अहुम थोंगना कैटेगरी मखल अहुम थोंगना खैदोकने one is herbivore हाइदी करी हाइबा ngansa herbivore हाइबदी पाम्बी खतंग चारगा हिंगबा सा मखल जातु बोई खोइना करी कोगनी हाइ कांदा herbivores हाइना खंगनने को पाम्बी खतंग चारगा हिंगबा एग्जांपल हम पिरोने करी होइगनी of course नगी युमदे योइबा सन COW cow नगी युमदे योइबा buffalo iroi sagon horse मकोइ सिंजे करी सागे they only eat grass napi khatane mukhoina sare hingise sumaina napi khatang saraga hingba sa makhal jati koi koina kari ko wi haiba matamda herbivore ko gani carnivore hairaga na sa amada depend toba samna haiba da tiger lawsalase tiger si kari chai tiger se mai mamang da la iba ko herbivore haibadi san oigera sagol oigera zebra oigera haiba mayam sinje pharaga hatlaga sadro मकोई सिंसिना करीनो हाइबा मतंदा कार्निवोर कवे समना हाइबदा सा एनिमल्स अमगी सादो फ्लेश चाबदो सादो सेटलगा मचे सेटलगा चाबा कंबुजा सिंसिपने खना कार्निवोर हाइरे नेक्स्ट ओमनिवोर हाइरगना बॉट अनि मक्साब सासु चाबा पंबी सु चाबा समना हाइबदा इखोइ मियोइबा नंग ngarang नुमिदां येन चागरे नुंगालागा न करी साय कोबी फुटपा चागनी कोबी थोंबा चागनी हवाई थोंबा चागनी हवाई इज आल्सो ए प्लांट Krai dina koi hawai lai se pambi de gina tro lai se pambi su sai adi taraga di hinjang hau tre nara mama chicken thongo papa sa thongo ka adi taraga di sari ba sa du ju kari no sa du animals na tro sumai to dana sa makhal jat khara lai pambi su sa ba animal su sa ba makoi kambu sing ji bane khoi ne kari ko gani ani ma pulap sai hai dana makoi sing sai khoi na omnivores hai na khangna ga ne adudi amo ngasigi chapter sida khoi na ta ka dori se nang khoi gi chapter number 1 plants and animals sida aina mate khara khatang ta pani tangkhai ma haiba tangkhai sina next video da ai lusin jage aduga ngasi aina ta clip sing se amka I will remind it again ngasi halaga maga ta ke so pambi sing sina hinangai gi damakta pambi oigera sanga oigera animals oigera every living organisms need air to live हिंगनांगाई की दमकता अखोई निसा सोर होंदबा यादे नुसित दरकार लै होलिबा नुसित छुबोय कोइना करिनो होंजलिबा नुसित छि करि कवि हाबे मतमदा ऑक्सीजन कवि को द तारगदी प्लांट सिंग दे कमाइना निसा सोर होली हाबे मतमदा प्लांट सिंग दा मागी पार्ट लीव्स मनासिदा सोमता कौबा टाइनी होल पार्टिकल्स में यावरी हाइरिबा सिरगी मतेना माना नुसित लोसन बनी को अदुगा ममेल सिंग हाबदी मसाना डायरेक्ट को मचाबु पोक्सबा ngamba animal sing samna harabada mioiba haudong hui san iroi suguma mayam sing siboi koina mammals ko we ko haiba mammals sing sibe kamaina nisa sor holi habe matamda magi natondegi through nose bird sing de kamaina nisa sor hon gani habe matamda magi machin sida tiny particles sama hole ma yaram gani pik na ko hole masa ma yaram gani haiba hole dugi through da ma oxygen loksan bangam gani ko adagi the insect sing de kamaina nisa sor hon gani haiba matamda insect sing sigi whole body the spherical koba particle whole masa yaram gani haiba whole masa sing dugi matengna mana oxygen loksan bangam bani ko sije yamni important oi this points is very important so you have to note it down and frogs ti kai hai kare misna kamphal da su leiba ngami ma di ising da su leiba ngami adoi taraga di kamphal da na ma lungs ki mateng na ma nisa sor hon gani aduga kari da na ising manung da leira da na ma gi skin sigi mateng lawra ma nisa sor hon gani ko sita na taduna ai koina ising su darkar lai we need water to live ko ising thak ta ba ya de ising thak ta ga di ai ko himba ngamoi ko adagi they need food to live
इसिंगा नुंसित खतना ओइबिया देबे हिंबा मतमदा अखोय इसादा एनर्जी दरकार लई हाइबा एनर्जी से कदाई देगी लाकनी हाइबा मतमदा अखोयना चारिबा चिंजाक सिदगी ने बखोयनी एनर्जी दरकार लाकदरसे चारिबा चिंजाक से कदाई देगी मोस्ट ऑफ द टाइम कदाई देगी फंगनी हाइबा मतमदा प्लांट्स देगी फंगने अदुना एनिमल सिंग से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट पांबी याउदरगा दे कोई हिंबा सुंगम ngमोय पांबी याउदरगा दे कोई जीव सिदा लैरिबा जीव मयाम सिंग से पांबी याउदरगा हिंबा ngमोय अदुना एकोय मयाम सिंग से पांबी से लुना तौसी युमदा पांबी अमुमम मरु मांगहनगनु नोइना चाइबा थइबा मयाम सिंग दगी यावरम मरु सिट सिंग दो मांगहनगनु एटलीस्ट थाना बहोनो को मथंदा पांबी सिंग सिना मसमाइना मचिंजाक सेमबगी थबक सिबो इखोयने करी कवी हाइबा कांदा फोटोसिंथेसिस तब मतमदा कना कनानो दरकार लैसे कार्बन डाइऑक्साइड दरकार लै कार्बन डाइऑक्साइड हाइबसे गैस अमनी मसिता नतना कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर का कनागी मतेंग यावरगा सनलाइट की मतेंग यावरगा करी सेमपा सुगर का ऑक्सीजन का सेमपा ऑक्सीजन दुने मखोयना थादोरपा ऑक्सीजन दुने अखोयने ngasi हिंगनाय की दमकता निसा सोर होलिबसे को सो masi chapter se matek ama half of the chapter is this. So on the next video I will try to finish your half portions of this chapter. So in order to understand clearly, you need to read thoroughly the whole pages, which is from page number 203 to page number 205. And you need to do zoom in. Zoom in is page number 206. You just read the questions and try to do at home. So, sida yauriba mama maning de yauriba exercising se si matang ta iba portion matek si phauda chanaba exercising do na koina tawtho